dari angkatan 1, dari angkatan kakak. Namanya Jeng Kubrus. Dia pernah buat lagu juga. Baik, langsung saja ya. Kita pamerkan untuk mensi yang pertama. Perlengkapan juga. Jika naik kursi 1 Beri tepuk tangannya deh, beri tepuk tangannya dulu deh. aja nih kono. Mesti ya ini, mesti. Kampretnya iki gelombang lho. Kok jalan kali kok. Iya kah? Iya kah? Iya. Goleki apa suka lho. Ya. Kita lho. Kowe minggir kabeh, Bro. Kurang maju. Maju nah. Guri maju guri, gak ketok. Nih, coba maju lo. Musik. Kene lo nih. Tepuk tangan buat kakaknya, Dek. Angkatan 2. Kene. Angkatan 2. Wih kayak nggak bisa wi. Angkatan 2. Ojo liwat kene. Peluangku. Kak Jamil, angkatan 2. Aku pun lagi ojo liwat kene. Ojo buat kayak ngerti. Wes ngerti kok toh. Kaki kalau andalnya. Fotonya. Fotonya. Aku pengen nek. Dibilang pasaran. Iya, api. Tapi gak gitu. I'm talking to you. See you standing over there with your body. Feeling like I wanna cry with your reputation. Doesn't matter 'cause you're giving me temptation. And we don't gotta think about nothing. It's keep talking way too much. Say I should give you up. Can't give them no good. But now
Rekaman. Sai kelas Sun. Sampun.